جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत सां हूंदो। सेंजा मोती ऐं तव्हांजो मेज़बान इमरान अली मेमण। अॼु जो हिकिड़ो प्रोग्राम तमामु मुनफ़रिद तव्हां सभिनी व्यूअर्स लाइ, ऐं सम्झां थो त जेके व्यूअर्स मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदा ऐं लाइव ॾिसनि पिया, उन्हनि खे हीउ प्रोग्राम सॼो ॾिसणु बि खपे ऐं शेयर बि थियणु खपे। दोस्त मुंहिंजो मूंसां गॾु आहे हिकिड़ो, तव्हां ॾिसंदा हूंदव बिल्कुल वीडियो में, डॉक्टर वलीद ज़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? खुश आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिंधी में बात करेंगे, उर्दू में करेंगे? उर्दू में अभी बात करते हैं। ठीक है, मुझे हाँ समझा पे हो पर घट ठीक है। डॉक्टर साहब, किस तरह आना हुआ है पाकिस्तान और इस वक्त क्या क्या मसरूफियात अच्छा जी, मसरूफियात तो बहुत हैं। ठीक है। और आप समझिए मैं पिछले 10 साल से कुछ लगातार मुसलसल एक किताब पर, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और मैं मटियारी तकरीबन हर साल कोई 2 बार आता हूँ। ठीक है। तो सही मैं अभी प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर हिस्ट्री हूँ, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यूएसए में होता हूँ। अच्छा। तो मेरी फ़िलहाल किताब इन हज़रात सरहंदी के ख़ानवादे पे है। उन पर तकरीबन 15 साल से मैं तहकीक कर रहा हूँ, बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, यानी आप समझें कि आपके ये कोहिस्तानी इलाकों से लेकर सिंध में घूमा हूँ इसी हवाले से। ठीक है। तो सही ये जो किताब होगी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से छपेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी पहली भी किताब हार्वर्ड से पब्लिश हुई है, और ये एक बहुत नायाब और बहुत क्या कहेंगे, एक बहुत एक यूनिक किस्म का मौजू है। ठीक है। और बेसिकली इनका जो खानवादा, ये जो सिरहिंदी हज़रात हैं, जो आपके मटियारी वाले, जी जी, इनकी हिस्ट्री बहुत यूनिक है, क्योंकि इनका खानवादा जो आप समझिए पूरे सेंट्रल एशिया में यानी पुरनफूज बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है पिछले कोई 300 साल से, इस हद तक कि इन इलाकों के बादशाह भी इनके मुरीदीन थे, बुखारा के और ये आपके समझ पूरे खत्ते के। इनकी एक खासियत ये थी कि वो ख़वातीन की अहमियत ये इनमें थी, यानी कि ये वाहिद एक सिलसिला है, सूफ़ी सिलसिला है, सूफ़ी उलमा सिलसिला है जो मैंने देखा है, जहाँ सिलसिले में एक खातून का नाम आता है। और जो बीबी साहिबा ये मटियारी वाली, इनकी वालदा ये खलीफा अव्वल थी इनके सिलसिले की, और वो काबुल में मुकीम थी। वहाँ काबुल में, कंदहार में, सिंध में भी उन्होंने सफ़र किया था। एक बहुत मशहूर क़िस्सा है, वो सिंध से गुज़र रही हैं, यानी उनकी हज की वापसी का सफ़र है, और मटियारी में वो रुकती हैं। इनकी बेटी ये बीबी साहिबा मटियारी वाली जो यहाँ मदफून है, उनका इंतकाल होता है उस वक्त, और बीबी साहिबा बड़ी उस वक्त मुराक़बे में बैठती हैं, और जब अपनी आंखें खोलती हैं कहती हैं कि मटियारी जो है मदीना का चौखट है। ज़बरदस्त। तो इस पूरे सिलसिले में आप समझें कि 2 बातें आगे। अव्वल तो इनके खानवादे में ख़वातीन की अहमियत, यानी हर मरहले पे, यानी हर जगह पे, ये बुखारा से लेकर थरपारकर जहाँ इनके मुरीदीन और इनके खुलफा मौजूद हैं, आप गौर करेंगे कि इनके खुलफा में से बहुत सारी ख़वातीन हैं। ऐसी ख़वातीन नहीं कि जी कोई 5 अफराद वहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसी ख़वातीन जिनके लातादाद, सही कोई हज़ारों के तादाद से मुरीदीन, अब तो लाखों के तादाद से मुरीदीन हैं। तो अव्वल तो ये बात कि ख़वातीन की अहमियत, और ख़ुसूसन ये फ़ीमेल रिलीजियस लीडरशिप, यानी ज़ाहिरी और बातिनी, यानी कि उलूम ज़ाहिरी आपका ये यानी हदीस, आपका फ़िक़्ह, ये तमाम उलूम, और फिर ये बातिनी उलूम, यानी आपकी मेडिटेशन सिस्टम्स जो 1000 यानी 400 साल से हम मुसलमानों ने डेवलप किए हैं। ये इस हाँ, ये अभी मैं जिक्र करूँगा। अच्छा, आप बता दीजिए। स्टार्ट। अच्छा जी। तो ये बीबी साहिबा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये हज़रत आगा साहिब, यानी जिनका कुब्बा जी जी आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी दादी ठीक है। ठीक है। तो जी, और ये बुखारी सादात से हैं, यानी अपने वालिद की तरफ से और वालदा की तरफ से सरहंदी मुजद्दिद। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर ये काफ़ी मुल्कों में आप गए होंगे, कैसा लगा पाकिस्तान आकर? क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर ममालिक में पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें ना बहुत नेगेटिव लोग जो है शो करते हैं, आप ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान आकर और ख़ास करके सिंध में आकर आपको कैसा लगा? अच्छा, आप यकीन करें कि जब मेरी छुट्टियां होती हैं, मेरी हॉलीडेज़ होती हैं, मैं पेरिस नहीं जाता हूँ, मैं स्पेन नहीं जाता हूँ, मैं सिंध आता हूँ। ज़बरदस्त। और पहले मैं मटियारी पहुँचता हूँ, बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे जैसे मेरी हॉलीडेज़ शुरू होते हैं, ये
آغا صاحب کا قبے کی تصویر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں the journey is beginning. زبردست. مجھے یہ ملک بہت پسند ہے. یعنی یہ ایسا ملک ہے جس کے گہرائی، اس کی سٹلٹیز، اس کے لیئرز آف ہسٹری ایسے ہیں کہ میں نے ایک ہی اور علاقہ دنیا میں دیکھا ہے جس میں میں نے یہ محسوس کیا، وہ بخارا ہے. پاکستان یعنی ازبیکستان اور سندھ، یہ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں میں یس یس اسٹارٹ بتا دیں. اسٹارٹ. تو صحیح میں پورا سندھ گھوما ہوں، ماشاء اللہ. پورا سندھ اور یہ سدرن بلوچستان، لسبیلا کا علاقہ، یعنی پورے تھر پارکر، ان کے ریسرچ کے حوالے سے تو ان کے سلسلے میں یہ خواتین بزرگ، یہ عالمہ موجود ہیں تھر پارکر میں. تو میں تقریباً سرحد تک گیا ہوں، پورا لوور سندھ دیکھا ہے، گوٹ یعنی میں گھوما ہوں. میں مطلب باہر ملک کے لوگوں کو میں جو مطلب ایک نگیٹیوٹی پائی جاتی ہے پیش کرتے ہیں لوگ، ازہد ٹھیک ہے. یس اسٹارٹ شروع کریں. نہیں بالکل یہ غلط ہے. اور خصوصاً ابھی آپ کو تو پتہ ہے یہاں مہمان نوازی کا عالم کیا ہے. بالکل اس کا مجھے کچھ طرف ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یعنی ہر علاقے میں آپ کے غرق شہر، آپ کے بہترین قسم کی آرٹ ورک جو آپ کو مزارات پہ نظر آتی ہے، جو آپ کو یعنی تاریخی عمارتیں، یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جن کو یعنی جو ان پیراللڈ ہے تقریباً. ایستھیٹکلی تو سندھ کا ایک خاص درجہ ہے. بالکل. اب جو بھی لیں آپ، اگر پوئٹری لیں، آپ لٹریچر لیں، آپ یعنی سندھی عربک پرشین لٹریچر آپ لیں. آپ 18ویں صدی میں تو سندھ کو آپ کو پتہ ہے یعنی کلچرلی تو عروج میں آیا تھا، اور جو یہاں سے لوگ نکلے ہیں اور جگہیں یعنی انہوں نے اپنی تعلیم پھیلائی ہے، وہ تو یہ تو قصہ تو آپ جی بالکل. اس کے علاوہ آپ کی یعنی سیرامک ورک، آپ کا آرکیٹیکچر، اور یہ یہاں مٹیاری جو لوگ مٹیاری آئے ہیں میرے ساتھ، اب سمجھے وہ دنگ رہ گئے ہیں. مٹیاری کی خاص بات ہے کہ کتنے بار میں یہاں آیا ہوں گا، تقریباً میرے خیال میں کوئی 1 درجن تو جی 1 درجن سے زیادہ. مٹیاری ہی کیوں؟ سندھ کے اور بھی شہر ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کا ہوم ٹاؤن میں سمجھتا ہوں پیرس ہے. نہیں، میں ہوم ٹاؤن ابھی تو میں تقریباً 3.5 مہینے پہلے ابھی یو ایس سے میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر شفٹ ہوا ہوں. لیکن میرا واشنگٹن ڈی سی رہا ہے، ییل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا وہاں. تو وہی ہے نا کہ مٹیاری سلیکٹ کرنے کا کیا وجہ گیا؟ کچھ عجیب بات ہے. جی یعنی یہ پلان نہیں تھا. صحیح. جب میں اس وقت کوئی کابل پشاور دل کھینچ رہا ہے پھر، ہے نا؟ یہ کوئی 11 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات ہے. صحیح بات ہے کہ یہ اتفاقاً میں یہاں پہنچا ہوں. اچھا. کیونکہ میں یہ کابل قندھار میں یہ پشاور کے علاقے میں ریسرچ کر رہا تھا انہی کے خانوادے کے حوالے سے، اور کچھ مجھے ریفرنس مٹیاری کا ملا. جب یہاں میں پہنچا ہوں تو سمجھے میرے لیے میری ریسرچ کا یہ چوکھٹ مٹیاری ہے. وہاں ایک پورا یعنی سلسلہ کھلا ہے. اور اب آپ یقین کریں جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ان کے سلسلے کے حوالے سے، جو افغانستان کا سب سے مشہور یہ علماء اور متصوفین کا سلسلہ اب تک ہے، آدھی کتاب تو سندھ کے بارے میں، اور خاص فوکس ہے مٹیاری، ان کا خانوادہ اور مٹیاری سادات، جو نہ صرف مٹیاری میں لیکن پورے سندھ میں انہوں نے اپنا فیض پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ سارا دن اس طرح گزر جائے گا. اب 1-2 سوال اس کے بعد پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان سندھ کے ظاہری آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، مٹیاری کے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ان کے لیے ایسا میسج، کوئی ان کو بوسٹ اپ ملے آپ کی طرف سے؟ صحیح میسج یہ ہے کہ اب دیکھیں مجھے زیادہ نائب بھی نہیں ہونا ہے، مجھے پتہ ہے مشکلات لاتعداد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہر خطے میں اب تو دنیا بھر میں مشکلات لاتعداد ہیں. لیکن صحیح ایک ایڈوائس ہے کہ جو ملک، جو خطہ اپنی تاریخ کو صحیح طرح سے جانے، وہاں ترقی آپ دیکھیں گے. یہ ہر حال میں آپ دیکھیں کہ جس ملک نے ترقی کی ہے وہ اپنی ہسٹری اور اپنے کلچر اور اپنے بلیفز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ یوتھ کے لیے کہ اب ذرا جو آپ کا فری ٹائم ہے، اب ذرا اپنا ملک ایکسپلور کریں اور اس کی حفاظت کریں. یعنی گندگی نہیں پھیلائیں. جو آپ کہیں جائیں آپ یعنی اب صحیح ادب سے آپ وہاں جائیں. مطلب خود کو بدلنا پڑے گا، یہ کہہ سکتے ہیں. ویسے اب دیکھیں ہر سندھی میں تو یہ ہے. جی کیونکہ سندھ میں ایسی بات ہے کہ جو 2 جنریشن قبل، 1 جنریشن قبل یہ پرانے لوگ تھے، یعنی پرانے طرز کے لوگ تھے. تو مثال سامنے ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا توجہ اس طرف دینی پڑے گی. میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں، آپ درگاہوں پہ جائیں،
आप ये पुराने यानी मसाजिद पे जाएँ, आप ये तारीख़ी ये जायगाह पे जाएँ आप, और आप वहाँ इल्म हासिल करें, आप देखें लोग कैसे रहते थे, आपके अजदाद कैसे रहते थे, और आप इस जगह की ख़ुसूसन आप इज़्ज़त करें और गंदगी ख़ुसूसन नहीं फैलाएँ। मतलब ये हमारे असासे हैं, हमें इनको संभालना भी पड़ेगा। बिल्कुल, अब सही जब मैं अपने स्टूडेंट्स को जी, एक बार जी। मैं लसबेला ले गया था गोंदरानी केव्स, पहले हमने तकरीबन 1 घंटा हमने सफाई की। मैं अपने सफाई की। स्टूडेंट्स से मैंने कचरा ज़बरदस्त। बेसिकली हाँ, बेहतर, तो बेहतर। ये ज़रा आप ख़्याल करें, और बेसिकली ये है कि अपने मुल्क की, अपने ये देश की कदर। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाबा साईं असां सां मौजूदु, बाबा साईं तव्हां सां 2 मिंट ॻाल्हाईंदासीं। ज़ाहिर आहे वॾे एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो दोस्त एतिरो परे खां मटियारी तहक़ीक़ लाइ आयो आहे। तव्हां साईं इहे ख़राज तहसीन कीअं था पेश कयो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं ॻाल्हि हीअ आहे त डॉक्टर वलीद पहिरीं बि हिकिड़ो PhD करे चुका आहिनि, ऐं उहा PhD में बि हुननि जो मौज़ू नक्शबंदी बुज़ुर्गनि जो सेंट्रल एशिया ते उन जा रूहानी ऐं समाजी तालुकात जे असरात जे हवाले सां बिल्कुलु तमामु ज़बरदस्त किताब, जंहिंमें हुननि खे तमामु वॾो एवॉर्ड जेको यूरोप जो उन खां वॾो एवॉर्ड सम्झो वेंदो आहे, ज़बरदस्त। उहो एवॉर्ड बि साईं खे मिलियो। ऐं उन येला यूनिवर्सिटी मां 36 साल खां पोइ को गोल्ड मेडल मिलियो, उहो साईं खे मिलियो। ज़बरदस्त। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे जेको साईं जो मौज़ू आहे उहो ख़वातीन जी, लेडीज़ मुजद्दिदी नक्शबंदी सिलसिले जी, बिलख़ुसूस सरहंदी फैमिलीज़ जी। तो सरहंदी फैमिली त तैयारी में न आहे, मालिक में नहीं। जी सर। तो त ही आहे जो माना पूरे सेंट्रल एशिया में सरहंदी मुजद्दिदी सिलसिले जूं ख़ानकाऊं आहिनि। ऐं साईं डॉक्टर साहिब जेका तहक़ीक़ कई आहे उन में साईं ॿुधायो आहे त सरहंद शरीफ़ इमाम रब्बानी जो मुल्क, उन खां पोइ काबुल, ऐं टियों दर्जो जेकॾहिं ॾिसियो त एशिया में उहो सरहंद मटियारी शरीफ़ तारीख़ी लिहाज़ सां दीनी ख़िदमात ऐं समाजी ख़िदमात जे हवाले सां किरदारु रहियो आहे। हींअर जेका साईं तहक़ीक़ ख़वातीन ते करे रहिया आहिनि, ऐं उन में बीबी साहब मटियारी, ॿियूं सरहंदी ख़ानदान जे जेके जमायत में ख़लीफ़ा औरतूं हुयूं, उन्हनि जो बि वॾो हिकिड़ो ग्राउंड आहे। जीअं खारोड़े वारो जेको ही सरदार शाह मिनिस्टर आहे, हिननि जी जेका वॾी सैयद बीबी मिठा रहमतुल्लाह अलैहा, उहा बि हिन कुबे वारे साईं जी ख़लीफ़ी हुई। ऐं मियां जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो ख़ानदान नरीनो न हलियो, त उन्हनि जो सॼो पोयां जेको निज़ाम हलियो उहो सॼो बीबी न हलायो, उहे बि कामिलाऊं ऐं वॾी वक़्त जूं उन्हनि बि पूरा सिलसिलो हलायो। कासवाणी सादातनि मां या ख़ुदि मटियारी शरीफ़ जे बीबी सगोरियुनि मां इहो सॼो हिकिड़ो सिलसिलो हलियो, ऐं ख़वातीन जो हिकिड़ो वॾो रोल रहियो आहे। माना उन खे त ऐं वाहिद सिलसिलो नक्शबंदी बकौल डॉक्टर साहिब जी तहक़ीक़ जे नज़र अचे थो, जंहिंमें ख़वातीन खे अॻियां रखियो वियो आहे। ऐं मटियारी या मुजद्दिदिया सिलसिले आलिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया में इहो ॾिठो वियो आहे त लेडीज़ खे अॻियां रखियो आहे। मटियारी रुगो न, पर पूरे दुनिया में जिते बि मुजद्दिदी ख़ानदान नक्शबंदी सिलसिले जो हलियो आहे, उते मिसाल मां ॾिसो त असांजे सिलसिले में असांजे कुबे वारे साईं जी ॾाॾी आहे बीबी साहिबा, पर मुर्शिद बि आहे। ऐं जॾहिं असां सिलसिले जो सबक़ु ॾींदा आहियूं सो सालिक खे, त उन में असां बीबी साहिब जो नालो बतौर मुर्शिद खणंदा आहियूं। त इहा शइ माना असांजी उहा जेका ज़हनी पसमानदगी जेका माण्हुनि खे महसूसु थिए थी, ख़वातीन खे पोइते रखे थो, त इहा शइ न आहे। हाणे साईं जेको आहे उहा मज़ार शरीफ़ अफ़गानिस्तान में मौला अली करमुल्लाह वजह जिन जे मज़ार जे अंदरि आहे। हाणे उन में अंदाज़ो लॻायो त उन ज़माने जी साईं ॿुधाए थो त 100 खां मथे पेज जेके आहिनि हैसियत आहियां बीबी साहिब जे मथां तहक़ीक़ जा लिखी चुको आहियां। बीबी साहिब जो सियासी, बीबी साहिब जो समाजी, बीबी साहिब जो रूहानी, बीबी साहिब जो हिकमत, उन्हनि जी जेको आहे सो माण्हुनि सां जेको आहे सो कहिड़े नमूने सां रवैया ऐं कीअं सिलसिले खे हलायूं, इहो हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त। माना इवन बुखारा में 2 दफ़ा हुकूमत जो ज़वाल आयो
जेका हुकूमत वक़्तु वक़्तु उते जे बादशाहनि बीबी साहिब खां मदद घुरी आहे, माना इन पाए जा लीडर बीबी सगोरी थी गुज़री। उन मटियारी जी ख़ुशबख़्ती आहे जो पाण हिते तशरीफ़ वठी आया, बीबी साहिब सदन साहिबज़ादी हिते फ़ौत थी ऐं पोइ हिते आया ऐं उन्हनि ई चयो त मुराक़बो करे त मटियारी जेका असां मदीने पाक जी चांट ठाहे, सादात अकाबरीन औलिया जे करे, कामिलीन जे करे मटियारी खे उहो मक़ाम मिलियल आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरफ़ां एज़ाज़ मिलियल आहे। सो मक़सदु चवण जो त डॉक्टर साहिब जो आउं त वॾो शुक्रगुज़ार आहियां। अॼु असां साईं बहाउद्दीन जान जी लाइब्रेरी में मुंहिंजे ख़्याल में इलाही 400 साल जा पुराणा किताब असां वटि कुझु हुआ, घणो साईं बहाउद्दीन जिन वटि आहिनि उन्हनि वटि तमामु हिकिड़ो वॾो कलमी किताबनि जो मवाद असांखे साईं सॼो पन्नू पन्नू 2 ॾींहंनि खां सुबुह जो 9 खां जीअं वेठा आहिनि, न चांहि जो न मानी जो, उते ज़ोरी पिया खारायूं, हर शइ खे कलमबंद करे फोटोग्राफी करे उनखे महफ़ूज़ करे। ऐं साईं ख़ुशी थिया आहिनि, ॿुधाइनि था त सरहंदी फैमिली में मूंखे मटियारी में उहा सभु शइ मिली जेका मूं 10 साल खां ॻोल्ही अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि तहरीक ख़िलाफ़त में असांजी लाइब्रेरीज़ खे वॾो नुक़सानु पहुतो, उन हूंदे बि आउं सम्झां थो त एतिरो मवाद जो मौजूदु हुजण ई अलाह जी महिरबानी ऐं बुज़ुर्गनि जी हिकमत मिली हुई। लिहाज़ा असीं त डॉक्टर साहिब जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं उन्हनि न इहो पर ख़ुदि मटियारी जे किरदार खे वीचारो सादात किरामनि ते, मुनारे वारी मस्जिद, सैयद रुकन बादशाह, सैयद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह में ॿिया बुज़ुर्ग, जामे मस्जिद, इन्हनि सभिनी जी तारीख़ ख़ुदि इन में सॼी समाइजी वई। जॾहिं मटियारी में सरहंदी ख़ानदान जो ज़िक्र थिए थो, हाणे माना ईअं सम्झो त हिन वक़्तु वरी हिकु दफ़ो ॿीहर मटियारी आलिमी सतह ते सचमुच तो सुञाती वञे पई। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिब जो असीं त वॾा सदन पंहिंजो मुयसर सम्झूं था त हुननि तारीख़ खे ज़िंदा कयो, जेके किरदार गुम थी विया हुआ, डस्ट जे हेठां अची विया, मिटी जिन ते पइजी वई, उनखे छंड फूक करे उहे किरदार ज़िंदा कया ऐं नौजवाननि जे लाइ आईंद तहक़ीक़ जा वॾा दरवाज़ा साईं छॾे वञे पियो। माना हेसी ताईं साईं 1.5 लख खां मथे माना मख़तूतात, हथ जा लिखियल पन्ना, कागज़, पेज, उहे साईं जे महरफ़त महफ़ूज़ थी चुका आहिनि। इहा का नंढड़ी ॻाल्हि कोन्हे। ऐं नंढी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बड़ा सही क्या क्या वो आपको जो आज तक अवार्ड मिले, जरा डॉक्टर साहब बताइएगा। 1-2 सवाल फिर और हैं तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे। अल्लाह के फजल से येल यूनिवर्सिटी में जो टॉप डिसर्टेशन अवार्ड था डिसिप्लिन्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, ये फील्ड प्राइज़ ये मेरे डिसर्टेशन को मिला था जो 900 सफ़े का डिसर्टेशन था इन्हीं के खानवादे पे और इनकी तारीख़ पे। इसके अलावा जो मेरी पहली किताब है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की हिडन कैलिफेट, जो अब उसका उर्दू का तर्जुमा अभी होने वाला है, अरबी का तर्जुमा मौजूद है। ये इसको मिला है अल्बर्ट हुरानी अवार्ड, जो दुनिया का सबसे यानी नामवर अल्लाह की फजल से मिडल ईस्ट स्टडीज़ का अवार्ड है। उसके अलावा आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ बुक अवार्ड, फिर आपका ये ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ बुक अवार्ड, और आपका ब्लूम्सबरी माशाल्लाह ये पाकिस्तान का यानी रनर अप अवार्ड मिला माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो सही अब तकरीबन ये किताब मुकम्मल है और पीर बहाउद्दीन बाबा सही ने बड़ी फ्रॉम द गेट गो इतनी ना सिर्फ मदद की, दरवाजे खोले, रहनुमाई की और मोहब्बत तो ज़ाहिरी बात है। तो अब इंशाल्लाह ताला मेरे ख़्याल में 1 महीने तक ये पहला ये उसका मुसव्वदा जो है वो कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को। डॉक्टर साहब सवाल एक आता है कि जदीद दौर है, इस वक्त किताब की वैल्यू आजकल के नौजवान के सामने कम होती जा रही है, इसके लिए क्या कोई कदम उठाना चाहिए हम लोगों को कि किताब की तरफ लोग वापस आए दोबारा? सही, अव्वल तो मेरे ख्याल में हम एकेडमिक्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जी। तो इंशाल्लाह ताला अभी मेरा इरादा है कि मैं कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज इस हवाले से तैयार करूँगा, लेकिन ये आप समझें कहेंगे ना दिस इज़ हाफ द बैटल। अब दूसरी बात सही ये है कि अब जिस तरह से तारीख़ समझाई जाती है, इतनी यानी एक ब्लैंड तरीके से समझाई जाती है कि जो आपके आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ना कोई वो उससे कोई लगाव नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। मैं तो अर्ज़ करता हूँ हमारे मुहक्किकीन जो जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं ये नहायत एक्साइटिंग चीज़ें हैं। अभी अब मेरी ज़िंदगी एज अ हिस्टोरियन, अभी देखें मेरे कपड़े जो हैं ये मिट्टी से भरे हुए हैं क्योंकि हम ये पुरानी किताबें यानी ये तकरीबन पिछले 2 दिन से हम इनका मुताला कर रहे हैं। अभी उमरकोट से मैं आया हूँ, तो मेरे ख़्याल में हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि ना सिर्फ क्यों ये रेलेवेंट है और दूसरी बात कि ये नहायत एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है।
اور یعنی آپ کے جو سمجھیں جو اللہ کے فضل سے جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ آپ کے یعنی ٹریول ایڈونچر ناول سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سوال ادھر سائن کا یہ تھا کہ کتاب کی ہمارے آج بھی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے دنیا میں کون سی اہمیت؟ میں تو کہتا کس طرح سے ان کو یعنی جی جی اس طرح لائیں. جی جی صحیح اہمیت بہت ہے کیونکہ آج بھی ویسی جی ہے. آج بالکل ویسی ہے. صحیح بالکل ویسی ہے نہیں کیونکہ جس طرح سے ہی ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے فرسٹ ایڈیشن کسی زمانے میں وہاں جی 50 ہزار کتاب 1 لاکھ اور جو بڑے فیمس رائٹر تھے ان کے تو 10 لاکھ تک کی. کیا آج بھی اس در کا وہی ماحول ہے یا فرق آیا ہے؟ نہیں فرق تو دنیا بھر میں آیا ہے. ٹھیک فرق تو دنیا بھر میں آیا ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جو گہری تحقیقات ہے وہ صرف کتاب لکھنے میں نکلے گی اور ہم یہ سطحی طور پہ کام نہیں چلا سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی یہ کام ہونے چاہیے جیسے کہ کوئی لٹریچر فیسٹیول کی تعداد بڑھانی چاہیے آج کل صرف بڑے بڑے سٹیز میں؟ اچھا ایک بات میں بڑی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ میرے سنجا موتی کے پلیٹ فارم سے اس سال کے آنے والے سال کے اپریل کے مڈ میں مٹیاری لٹریچر فیسٹیول کروایا جا رہا ہے 3 دن کا. بہترین. اچھا آپ کا ہو سکتا ہے اپریل میں یہاں آنا ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اس وقت ایسے سیمسٹر ٹھیک ہے ہوگا لیکن زیادہ دور میں نہیں ہوں گا. چلے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسے اقدام اٹھانے چاہیے یا جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ بہت کرنا چاہیے. اصل میں نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے. اسکالرز لاتعداد موجود ہیں. سوری میں تھوڑی جی جی کوئی تلخ الفاظ بولوں گا. جی جی ہمارے یہ حکومت کے اداروں میں کم موجود ہے. زیادہ ہمارے انڈیپینڈنٹ اسکالرز ہیں. ان کو ہمیں تھوڑی یعنی ان کے کام کو ترویج دینا ہے اور ان کو خصوصاً نیٹ ورک کرنا ہے ان کو. اور ظاہری بات ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کا معیار جو ہے وہ سال بر سال کم ہوتا رہ رہا ہے. تو یہ حکومت کا ہی فرض ہے کہ ان کو سپورٹ کریں اور یعنی ٹاپ کوالٹی ریسرچ کو سپورٹ کریں اور ان کو ریسرچ کے حوالے سے ان کو وسائل دیں. بہاؤدین سرندی صاحب السلام علیکم سر. ٹھیک ہے سر خیریت ہے بڑی بڑے لفظ سر کیئں دا سمجھو سر ادے جی ریسرچ لائے تو پرے کھاں آیا آहिनि. سائیں ڈاکٹر ولید سائیں جا اسی شکر گزار آहियूं ऐं साईं तमामु हिकिड़ो वॾो ولید साईं डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क ऑल्सो. सो हिकिड़े असांजे सॼे फैमिली जो जेको सो अहिड़े क़िस्म जो असीं सभु थोराइता आहियूं साईं जा. ऐं साईं 10 सालनि खां असांजे फैमिली ते कमु कनि पिया. हज़रत मुजद्दद सानी जो जेको बि क़िस्म आहे जेके वॾा रहिया आहिनि बीबी साहिबा जीअं त जान गश्त सादात जे ख़ानदान सां तालुक़ आहे त असांजो जेको सो सॼे तक़रीबन सॼे दुनिया ते हज़रत मुजद्दद अफ़सानी जो फैज़ आहे. ऐं 44 करोड़ फॉलोअर आहिनि जेके असांजे सरहंदी ख़ानदान जा जेके मुरीद आहिनि. 44 नक्शबंदी तरीक़ो हज़रत मुजद्दद पाक जो. त अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बि काफ़ी वॾियूं वॾियूं गादियूं जेके आहिनि से असांजे ख़ानदान सां हज़रत मुजद्दद पाक सां जेके बिलोंग कनि थियूं. ऐं त हुन सां गॾोगॾु साईं एॾो त वॾो कमु कयो आहे जो यकीन करियो त असीं त हैरान आहियूं. ॿियो साईं जेके पुराणा किताब कढी जेके 2 ॾींहं जेके मुसलसिल महिनत करे ऐं उन किताबनि खे छंडे फूके उन सभिनी जो अक्स वरिता आहिनि. ॿी महिनत कई आहे. असीं त तमामु जेको सो साईं खां न सिर्फ़ु शुक्रगुज़ार आहियूं पर असीं जेको सो साईं खां मुतासिर आहियूं. मेहरबानी. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया. मेरी तरफ से भी सलाम आपको कि बड़ी एक अच्छी एफर्ट आपकी और इससे को भी फ़ायदा होगा. और जो ख़ास कर हमारे जो नौजवान हैं जिनके दिलों से किताबों की मोहब्बत ज़रा कम हो गई थी वो दोबारा बढ़ेगी. एक बार फिर आपको सलाम मेरी तरफ से. बहुत शुक्रिया. जी जी ॾाढी ख़ुशी थी आई. सही तव्हांजी बड़ी मेहरबानी और ख़ुसूसन ये जो मटियारी लिटरेचर फेस्टिवल है आई एम इनक्रेडिबली इम्प्रेस्ड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. वरी महिरबानी सर. थैंक यू सर. थैंक यू. व्यूअर्स उम्मीद कयां थो नंढी कोशिश पसंदि आई हूंदी. मुंहिंजे प्रोग्राम खे शेयर ज़रूरु कंदो. मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदो. पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदो. अल्लाह हाफ़िज़.